nkuko mbikubwira nge umutima waratsinzwe pe gusa icyo shimira Imana nuko iyo nkuru yambereye nziza cyane kubera iki nubwo nyine nari mvuye muri 40 jours nubwo nirizaga ubusi imisi 21 mu busore bwanjye najyaga nsenga kuva saa 8 z'ijoro nkageza saa 12 ntaraceceka amasaha ane yari yo masengesho normal amasaha ane nkasoma ibitabo bya Yongico avugaga kuri intercession Mana yanjye nkakora uko shoboye kandi noneho ingorane yindi ntabwo nari fite unigiraho ntabwo nari fite nibura umuntu hafi aho ngo ambwire ngo kuniko bikorwa ntago oya nasomaga ikintu muri Bibiliya nkagikora Yesu yirije ubusha imisi 40 kubera iki ngewe Yesu Daniel yakoze 21 kubera iki ngewe nuko noneho inzara n'inyota koko nyifite ngasoma Bibiliya narisomye yose pe hafi kwifata mu mutwe ariko naramisinze nyine ntarahura nuko kuri icyo shimira Imana gituma mvuga ngo ngewe ntibyananiye kwakira uko kuri nuko narinduye nuko nubwo ibyo byose nabikoraga buri gihe numvaga insatisfaction kandi nkumva sinemewe imbere y'Imana kandi nkumva sinizeye ko aje Yesu nabona ubugingo buhoraho malgré ibyo byose ye nabandi mu masengesho ndangije gusenga nkumva yaba Yesu yazaga tukigira mu ijuru ariko nimpava I'm not sure nkahora ndi muri incertitude kumva utabizi neza ya bigatera n'umushiha sinzi mu mutima mubi kubera iki ugasa nk'umuntu ushiwe kuko mu mutima wawe harimo insatisfaction nta kutagiza ariko ntuha noneho mu maso akana cyane ntaguciriyemo uja kurondera ibintu bisanzwe biri muri wewe uja kubirondera hanze mu butayu mu misozi mu venteje gusenga si bibi tuvyumve ko narisonzesheje sinigeze nisonzesha 40 jours mugana narisonzesheje iminsi nanje kandi ntajya ntanywa mugabo nava mu masengesho nkiro truva nkisanga hakiri ibintu biri muri jewe sinzi ko byagushikira kandi ari byo nyine kandi ubwo bushobozi izo power ukabona ibintu by'Imana bikoreka kubera umutima wawe buri wisiyeguriye Imana ariko ukaguma rutuva ari ibintu kigwana navyo urumva wa munezero ko ravuga kwishima kumva biragoye na ministry abantu bariko barakora ibikorwa bakama bumva bigoye je nageze ahantu umunsi umwe ndi muri church na full time mpamagara mu pastori mukuru namubwira nti jewe ndabihevye ndagiye ikibazo ncari yuko Imana itankunda kandi itakirankoresha nuko nari nkiko ndarondera gutsindanishirizwa kuba justifier gutsindishirizwa n'ubumengo Imana ntinyemeye bikwiye nteza kwisonzesha cyane nteza kuvuga ubutumwa eputa ibyo byose ndabikora mwana munumva umengo hari ikintu kibuze kumva yuko Yesu ambumvi Yesu ankwiye Yesu amagije ko Yesu ari muri jewe ko yampaye amahoro ko yampaye imbabazi ko yangiriye ikigongwe iteka ryose apana rimwe gusa wavuze ikintu no munsi nkoze nabi ejo hatunumva umengo agakiza karatakaye umwuka w'Imana ko aca kuvamwe rero masengesho nakora sinshaka kwibagira umunsi umwe ico gihe imbere ye uko ndibwira pastor ko ngira ngende naragiye ahandasenga muri salle hari salle dusengeramo inyuma y'amashure ndasenga ndiko ndarira Imana ndaryama muri poussière mbwira Imana Mana ndagusavye mu rukundo Mana je nta rukundo ngira urumva numva mengo nta rukundo mfise ndibuka hari umujene twakorana n'umupastori nawe Burundi acaca aranyumva anciye yashangiye Mana ngurayiborogeye kweri aca aragenda akavuze kankuta mu mutwe ndavuga je ibintu rero ndabihevye mugabo gushika umunsi nkamwe Imana nyugurura amaso naho urakona babari ubwa mbere atari kubera ibyo nakoze kubera ico Yesu yakoze ica kabiri naho uravuga Gakiza atari kintu agakiza ari umuntu ni Yesu Kristo hama ivyo gusoma Bibiliya narasoma Bibiliya ngo kwanje Bibiliya wasanga narayisurinye presque yose hafata amaverse menshi ku mutwe mugama verse nkayafata amaverse adafise substance kuko Bibiliya ntivuga kuri Bibiliya ivuga kuri Yesu rero Yesu yabwiye abakuru b'idini muri Yohane 5:37 kumanuka ngo mushira umwamiza amaso abakuru b'idini umwamiza amaso mu mategeko mwibaza ko muri yari umuzuro nk'ubugingo budashira ariko mukanka kuza kuri jewe kandi ayije bivuga kandi bitemanya kuri jewe kandi ganda baho ubugingo ivyo rero maze kubitahura byahindutse bya bintu byari muri jewe bimwe bamwe baje kurondera hanze nasanze byaciye bihinduka cangira passion cangira umunezero urumva ndahinduka mvuze ko nahindutse narahindutse bijyana bavuze by'umuntu yamashapu yari natwenga arabona niko nari